iyi mwumva ni radiyo y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19-22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangaje amakuru ku ibura ry'umusizi Innocent Bahati. Amakuru dufite kugeza ubu yavuye mu iperereza ry'ibanze yerekana ko Bahati hari ubwo yasohokaga igihugu anyura mu nzira zitemewe n'amategeko akajya mu gihugu cya Uganda, aho yahuraga n'abakozi b'inzego z'umutekano z'iki gihugu ndetse n'imitwe irwanya u Rwanda. Thierry murangira, umuvugizi wa RIB, muramwumva mu kanya. Inama ya Gatandatu ihuza ibihugu by'umuryango w'Uburayi n'ibigize umuryango umwe bw'Afrika iratangira i Buruseli mu Bubiligi ku gicamunsi. Abakuru b'u Rwanda n'u Burundi bayitabiriye. Abaturiye umupaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi barifuza ko wafungurwa nyuma y'imyaka 6. Usibye nanjye utagira amaguru n'abandi bose uhareba nk'uko ushyize amafaranga 1000 cyangwa 1010 imbwa yayareba ntiyigendera. Godance mu Kanduti, umukecuru wabaye muri komini Busoni mu Burundi, ari hakurya mu Rwanda. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho? Veniste n'abaduteze amatwi, turahera muri Afrika. Umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab muri Somalia waremanze ko ari wakoze igitero mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri ku gipolisi no ku mabariyeri. Igitero cyahitanye abantu bashika kuri 5 barimwo n'abasirikare 3 hamwe n'abandi 16 bakomeretse. Amakuru ava mu bushikiranganje bw'umutekano hagati mu gihugu bwavuze ko Al-Shabaab yari itumbereye gutera inyubakwa za leta ziri mu micungararo ya Mogadishu. Iki gitero cyakozwe mu gihe Somalia iri mu matora y'abashingamateka mu bice bitari bike by'igihugu harimo n'umugwa mukuru Mogadishu. Ihinguriro ry'imiti ryo mu Budagi BioNTech ryafatanije na Pfizer ryo muri Amerika mu guhingura urucanco rwa mbere rwa corona ryavuze kuri uwa gatatu ko ritegekanya kuzotwara ihinguriro ryabo ryimugwa ku mugabane wa Afrika. BioNTech ryavuze ko ryifuza ko iri hinguriro rizoba ryashitse muri Afrika hagati muri uyu mwaka wa 2022 mu gihugu cy'u Rwanda no muri Senegal bishobotse. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame hamwe na mugenzi we wa Senegal Macky Sall baritabiriye inama kuri Afrika yo kugabanganya ku rugero rumwe urucanco rwa COVID-19. Iyi nama yabereye ku cicaro ca BioNTech mu Budagi, yarimo kandi na perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo hamwe n'umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tukivuga kuri uyo mugera hano muri Amerika, umutegetsi mukuru mu gisata c'amagara y'abantu avuga ko Amerika iriko iregereza aho COVID-19 itagiteye ubwoba. Ni mu gihe ibisagara bitari bike abikorera utwabo hamwe n'ibibanza vy'inkino batanguye gukuraho ingingo zari zarafashwe zo kugwanya uwo mugera mu gihugu. Umuyobozi w'ikigo kijejwe kugenzura no gukinga ingwara muri Amerika, Dr. Rochelle Walensky, yavuze ejo kwa gatatu ko leta iriko irihweza uko izohindura ingingo zo kwambara udufukamunwa n'amazuru mu ndwi ziri imbere. Walensky yaremeje ko abandura COVID-19 bagabanutse, abinjira mu bitaro n'abapfa nabo nyene ngo baragabanutse. Mu gihe ubwoko bwa COVID-19 bwiswe Omicron bwagabanutse inguvu kandi n'abanyamerika bifuza gusezerera uyu mugera, leta hamwe n'abategetsi b'amashirahamwe y'abikorera utwabo baza baramaze guhagarika ingingo zimwe zimwe zafashwe zo kwikingira. Washington, Ijwi ry'Amerika. Muri Brazil, abatabara hamwe n'abategetsi bo mu gisagara ca Petropolis bavuga ko abamaze kumenyekana ko bishwe n'imisozi yasenyuwe n'imvura baduze gushika kuri 78. Umukuru w'ico gisagara Rubens Bomtempo
yavuze ko iki gitigiri gishobora kwiyongera mu gihe abatabara hamwe n'abakorerabushake bakibandanya barondera abandi mu bibomoke. Abategetsi bavuga ko abantu 21 batowe bakiri bazima. Igisagara ca Petropolis kiri ku birometero 68 mu buraruko bw'umugwa mukuru Rio de Janeiro caguyemwo imvura nyinshi ku munsi wa kabiri, aho amabarabara yahindutse inzuzi. Iyi mvura yarasenyuye n'amazu yari yubatswe ku misozi kandi n'imodokari zitari nke zaratwawe. Abategetsi bavuga kandi ko amazu 80 yasambutse. Washington, Ijwi ry'Amerika. Ubufaransa ryo kuwa gatatu bwavuze ko ingingo yo gusubira mu masezerano ya nucleaire hagati ya Iran n'ibihugu rutura isigaje iminsi, kandi ubu hasigaye aha Iran ngo igire amahitamwo ya politike. Abadiplomate b'ibihugu byo mu burengero bw'isi baheruka gutangaza ko bizeye ko aya masezerano bagiye kuyafundika, ariko ko hakiri ibibazo bikigoye bitaratorerwa umuti. Umushikiranganje w'Ubufaransa ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Jean-Yves Le Drian yavuze ko bamaze kumvikana ku bibazo byugururira inzira aya masezerano. Yavuze ko ubu hatagiharurwa indwi, ariko ubu bakorera ku kiringo c'imisi. Le Drian yabwiye abashinga amateka ba Buraya ko ibihugu byo mu burengero, Uburusiya hamwe n'Ubushinwa bumvikanye ku ngingo zigize ayo masezerano. Amakuru atandukanye ava mu bakurikiranira hafi ibyo biganiro yavuze ko iminsi iri imbere ishobora kuzoba yihambaye mu kwemeza nimba hari inzira yo kurokora aya masezerano. Urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no mu Burundi. Turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri eshatu /radio@voa.com naho ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Mu Rwanda, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangaje amakuru ku ibura ry'umusizi Innocent Bahati. Mu kiganiro n'Ijwi ry'Amerika, umuvugizi wa Thierry murangira yavuze ko Bahati yavuye mu Rwanda akajya mu gihugu cya Uganda, aho yagiye kwifatanya n'abarwanya u Rwanda. Mvugana nawe natangiye mubaza ku makuru bifite agaragaza ko Innocent Bahati ari mu gihugu cya Uganda. Tumwumve. Amakuru dufite kugeza ubu yavuye mu iperereza ry'ibanze yerekana ko Bahati hari ubwo yasohokaga igihugu anyura mu nzira zitemewe n'amategeko akajya mu gihugu cya Uganda, aho yahuraga n'abakozi b'inzego z'umutekano z'iki gihugu ndetse n'imitwe irwanya u Rwanda. Iperereza riragaragaza nanone ko yakoranaga n'abarwanya u Rwanda baba mu Bubiligi no muri Amerika, ndetse bakaba baramwoherezaga ubufasha mu buryo bw'amafaranga. Ibimenyetso byakusanyijwe bigaragaza ko Bahati Innocent yambutse akajya mu gihugu cya Uganda aciye mu nzira zitemewe n'amategeko, ariko kugeza ubu nta wakwemeza ko akiri Uganda cyangwa yarakomeje akajya mu kindi gihugu. Akaba ariyo mpamvu dusaba abantu bose baba bafite amakuru y'aho Bahati yaba aherereye kuyaduha kugira ngo bidufashe mu iperereza turimo gukora. Ariko se niba muvuze ko ari muri Uganda akorana n'umutwe urwanya igihugu, nimutubwire nuhe mutwe urwanya u Rwanda bakorana kugira ngo nakomeza kubura uwo mutwe uzabibazwe. Izo ni detaye z'iperereza zitagenewe rubanda cyangwa itangazamakuru. Ntabwo twajya muri detaye nyinshi kuri iki kibazo. Ariko tuvugana ubushize wambwiye ko ari ibiro bya polisi yo mu karere ka Nyabisindu byamenyesheje ko ariho yaburiye. Yavuye i Nyanza te agana izo nzira za panya zamugejeje muri Uganda.
oya tuvugana ubushize nakubwiye ko tariki ya 9 sitasiyo ya RIB ya Busasamana mu karere ka Nyanza bahawe amakuru ko Bahati Innocent amaze iminsi 2 yarabuze, noneho RIB itangira iperereza. Nta gitangaza rero kuba umuntu yaba ari Nyanza tariki ya 7 z'ukwezi kwa kabiri, ku munsi wa gatatu aribwo tariki ya 9 z'ukwezi kwa kabiri inshuti zigatangaza ko umuntu yabuze. Iyo minsi ni myinshi ku muntu ushaka gusohoka igihugu, yaba yagisohotse mu nzira zemewe n'amategeko cyangwa izitemewe n'amategeko. Dusubire gato kuri sitasiyo ya Busasamana, uwatanze amakuru ko Bahati Innocent yabuze yayatanze Bahati yaramaze kwambuka cyangwa se yarakiri mu Rwanda? Amakuru yegeranyijwe n'iperereza agaragaza ko inshuti ya Bahati yamenyesheje RIB ko Bahati bamubuze yaramaze kwambuka mu gihugu cya Uganda. None se aya makuru muduhaye nk'itangazamakuru mwayahaye n'umuryango wa Bahati, nimba se mwarayatanze bayakiriye bati? Yego, aya makuru twayahaye umuryango wa Bahati, nawe urabyumva ko babyakiriye nk'amakuru mashya kuko bo bavugaga ko batazi aho aherereye. Twanabasabye ko amakuru mashya yose babona kuri we bayatumenyesha. Hari akandi kabazo gato nibaza, niba hari imitungo itimukanwa Bahati yagiraga mu Rwanda, haba hari gahunda mufite yo gusaba ababishinzwe kuyifatira kugira ngo atayikoresha mu bikorwa byo kudurumbanya umudendezo w'Abanyarwanda nk'uko abandi bibagendekera? Bahati kuba afite umutungo cyangwa atawufite ndumva ntacyo kugeza ubu byafasha iperereza turimo. Kugeza ubu nta kibazo tubibonamo. Mu gihe u Rwanda na Uganda birimo kubyutsa umubano w'ibyo bihugu byombi, mukavuga ko Bahati Innocent yaba yaraburiye muri Uganda, mu mugambi wo guteza imvururu mu Rwanda muzakorana mute na Uganda? Ni amahirwe ku nzego z'ubutabera z'igihugu byombi kuba umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi iri kubyutswa. Gusa nge ubu icyo navuga nk'umunyamategeko, nk'umuntu ushinzwe iperereza, ni ibyerekeranye n'iperereza. Niba hari ingaruka nziza byagira ku mibanire y'igihugu ku bihugu byombi, ariko ibyo bireba inzego zishinzwe diplomasi. Ubu twebwe icyo twavuga ni uko byaba ari byiza ku mpande zombi ku byerekeranye iperereza igihe umubano w'ibihugu byombi waba ubaye mwiza. Thierry Murangira, umuvugizi w'Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane Ijwi ry'Amerika. Mu kwezi gushize ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR muri Zambia ryandikiye umuyobozi mukuru w'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka muri icyo gihugu rimumenyesha ko HCR ihangayikishijwe n'ihohoterwa ry'abakozi b'urwo rwego bakorera impunzi z'Abanyarwanda muri icyo gihugu. Hashize igihe mu itangazamakuru ryo muri Zambia hagaragara amakuru avuga ku ihohoterwa ry'Abanyarwanda rikozwe n'inzego za leta, bamburwa imitungo, bakwaza ruswa, na bamwe baricwa. Ni mu kiganiro muri Sanga mugezwaho na Geoffrey Mutagoma. Washington, Ijwi ry'Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inama ya gatandatu ihuza ibihugu by'umuryango w'Uburayi n'ibigize umuryango umwe bw'Afrika iratangira mu kanya i Buruseli mu Bubiligi. Abaperezida b'u Rwanda Paul Kagame n'u Burundi Evariste Ndayishimiye bari mu bakuru b'ibihugu bitabiriye iyo nama. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije Profeseri Paul Kananura uri mu Bufaransa icyo Abanyafurika bakwitega kuri iyi nama. Ndumva ibyo bayitegaho bitari byinshi kuko ibizigwamo byabihindagurika ry'ibihe, haba imiyagankuba n'amashanyarazi ava ku mirasire y'izuba, haba iby'umutekano, iby'amahoro n'iby'iterambere, byose bigenda byigirwa mu nama nyinshi. Nkeka ko ari uburyo bw'uko abakuru b'ibihugu n'abaguverinoma bahura kugira ngo banonosore imikoranire yabo, imibanire yabo, cyane cyane ko bafite inyungu zinyuranye n'ibiyumviro binyuranye. Ariko yenda icyo bazakuramo ni uko inama irangiye bazashyira hamwe
icyerekezo kimwe cyo bita 2030. Yenda icyo cyerekezo nicyo bazaganiramo ingamba nyinshi zo mu bufatanye mu bukungu no mu bindi byose birebana n'umutekano n'amajyambere ndetse n'imiyoborere myiza. None se tubyegereje hafi abatuye akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika, tuvuge nk'abarundi, abanyarwanda, abaperezida ba bombi barahari muri iyo nama, bategereza iki? Bategereza kugira umubano wihariye n'ibyo bihugu by'i Burayi, cyane cyane mu rwego rw'iterambere n'ikoranabuhanga, n'urwego rwo kubyaza biriya biyaga byacu n'imigezi ingufu zidatera imyuka mibi mu kirere, kandi noneho abaturage bakabyungukiramo babona amashanyarazi menshi kandi ahendutse. Urebye se ibibazo by'umwihariko usesenguye buri mu karere, ubona iyi nama y'abanyaburayi n'abanyafurika hari icyo izafasha u Rwanda n'u Burundi, cyangwa se hari icyo yabungura? Ndumva nta kizabungura kuri ibyo bibazo by'ingutu bafite, kuko si byo bazareba. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bireba umuryango wose w'i Burayi n'umuryango wose w'ubumwe bwa Afurika. Ibyo bihugu ni bito ku buryo ibibazo byabo batahita babyigira kurenza ibyo bigira ahandi, kuko ikibazo rega abanyaburayi bafite ni icy'uko hari intambara y'ubutita hagati y'abanyaburayi n'abarusiya n'abashinwa ndetse hiyongereho n'abaturike. Nicyo kibazo bari gukumira muri Afurika. Abanyafurika nabo bakaba bafite ikindi kibazo cy'umutekano n'amahoro, urumva rero ntabwo bihuriye, ariko bagerageza kubiganira muri urwo rwego, rwaba urw'ibihugu byombi n'ibindi bihugu binyuranye, rwaba no muri rusange ibihugu byo mu biyaga bigari, cyane cyane bifite ibibazo by'umutekano bitoroshye. Niba nkumva neza, urashaka kumvikanisha ko ku munyafurika usanzwe nta nyungu zigaragara zifatika yahita abona muri iyi nama? Ntazo, kuko izo nama zihoraho kandi bahora biga ibintu bimwe. Iyo ubirebye bihora bizahura yenda by'ubukungu, sinzi niba rizagera kuri bose, kuko ikibazo bishobora kuguma muri bamwe, ariko ibyo bihugu bibashije gukora neza ubwo bukungu bakabusaranganya n'abaturage, niho byabagiraho ingaruka nziza, ariko kugera ubu tuzabitegereza. Ndabashimiye cyane Profeseri Paul Kananura, tuvuganye uri i Bordeaux mu Bufaransa. Abanyarwanda baturiye umupaka w'u Rwanda n'Uburundi baravuga ko banyotewe no kongera kugenderana n'Abarundi nyuma y'imyaka igera kuri 6 imigenderanire yarahagaze. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame aherutse gutangaza ko umubano ushobora gusubukurwa mu gihe cya vuba. Inkuru irambuye Eric Bagirugusa. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ubwo twageraga ku mupaka wa Munzenze mu Bugesera, twahusanze urinzwe n'inkeragutabara ku ruhande rw'u Rwanda. Bwana Oswald Ntamuhanga, umwe mu baharinda, yatubwiye ko nta munyarwanda wemerewe kuhatambuka yambuka mu baturanyi, cyo kimwe nuko nta murundi wahatambuka, na cyane ko amayira amwe n'amwe yatangiye gusibangana. Gusa mu buryo bw'imboneka rimwe hari abarundi bashaka kuhambukira bikaba ngombwa ko babasubiza inyuma. Yaje atorongeye nyine tumushyikiriza ubuyobozi bukamucana duwane bakamusubiza bene abimenye. Ukwezi mushobora kubona nk'abangahe se bameze gutyo bambutse muri ubwo buryo? Yashobora gucana n'amezi abiri utabona n'umwe. Ubona ukabona umugore uvuye i Kigali aritumbukije ngo atashye i Burundi, ukabona umusore wari waratorongeye za Kigali aratashye, ikamucana duwane ntanyura. Uganiriye n'abanyarwanda bakoreshaga uyu mupaka wo ku Munzenze hafi ya bose bumvise ubutumwa bwa vuba bw'ubutegetsi bwabo, bahuriza ku kuba banyotewe no kongera kugenderanira n'abaturanyi bo mu Burundi. Bwana Anaclet Nyagahakwa na mugenzi we Bwana Jean Claude Mubera n'abasanze bari kubagara amasaka n'amashu ku Munzenze, ku bwabo basanga gufungura imipaka bibatindiye. Bikunze n'ubu ngubu bafungura, byatangira tukagenderana nk'uko byari bisanzwe. Icyo ukumbuye i Burundi cyane ni ukubona abaho nk'uko twari dusanganywe. Sinaye njyenyine kandi ni wajyara ku isantere ku Munzenze ukabaza, buri wese arafite inyota, rwose afite inyota rwose. Godanse Mukandutiye nawe ni umukecuru w'imyaka 86, atewe ishavu no kuba yarabaye muri komine Busoni, ariko kugeza ubu atemereye kwasura abavandimwe be. Usibye nanjye utagira amaguru n'abandi bose uhareba nk'uko ushyize amafaranga 1000 cyangwa 1010 imbwa yayareba ntiyigendera, twese nyine nta kibazo ifite. Niko mureba mu Burundi rero?
nkubwiye ko nubwo ntakanura agacuka kajya gace kakareba igiti cyaho kandi narahabaye. Ubuzima si ugupfina ngo akagumye bagumako. Impuguke mu by'ubukungu zikemeza ko kuba imyaka igera muri 6 yihiritse ibihugu byombi bitabanye neza byarasangiye ibihombo. Bwana Kanizuyusi bihira akemeza ko intambwe iriho yo kuzahura imibano itanga icyizere. Iyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga ajyayo bakaganira neza, abasirikare bakajya ku ruhande rwabo bakavugana neza, noneho na perezida ubwo akabyivugira, buriya ni bya bindi bavuga ngo amata agiye kubyara amavuta. Ahasigaye kuyacunda neza, ahasigaye ibintu bigatungana. Bwana Bihira akongeraho ko igihe imipaka yaramuka ifunguwe ku Rwanda n'u Burundi bishobora gufata ikindi gihe kugira ngo ibintu byongere bisubire ku muvuduko byariho mbere. Ubushyuhe ntabwo bwahita buzamuka, uzarebe n'amazi wayatetse agashyuha akanaba urubindi, iyo yaba urubindi akaza guhora kugira ngo uzashyushye bigufata igihe kingana no gushyushya ya mbere, kuko ubushyuhe buba bwarashizemo. Natwe rero ubushyuhe buzaza, ariko sinavuga ngo ni mu mezi 2 ni mu mezi 5, ariko ugereranyije nka nyuma y'umwaka ubushyuhe buzagaruka rwose, kuko iyo urebye abanyarwanda n'abarundi tubyarwa n'umubyeyi umwe. Rubanda rw'ufi rwo rugakomeza kwifuza ko abategetsi b'ibihugu byombi bakumva gutakamba kwarwo. Ndizera yuko ngubu kuva mwiguye mukava mu rwego rwo hejuru mukagenda ahangaha mugiye kutubera intumwa, muragenda mugaragaza ibyifuzo abaturage bo mu murenge bari mu karere ka Bugesera bafite. Umupaka w'u Rwanda n'u Burundi bakongera bafungurwa, twongera tukagenderana 100%. Nabo bafite inyota kuba bakongera kandagira hano mu Rwanda. Dufatiye ku makuru twabatangarije mu bihe bitandukanye, ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi byakunze guhahirana cyane mu biribwa n'ibinyobwa byiganjemo ibishyimbo, ibirayi, ikawa, imbuto, amata n'ibindi. Nitwabashije kubona imibare ya nyayo igaragaza ibihombo kuri buri gihugu nyuma y'igihe gishize imigenderanire izambye. Gusa imibare iheruka ya Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi mu Rwanda mu 2016 yemezaga ko na mbere y'uko Burundi bufunga imipaka, u Rwanda rwari rwaramaze guhomba 40% by'ibicuruzwa rwoherezaga mu Burundi. Ku itariki ya 8 z'uku kwezi nibwo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yongeye gutangariza abaturarwanda ko mu bihe y'isi bya vuba imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi yabigiye gusubira uko yahoze. Perezida Kagame yabitangaje amaze kwakira indahiro z'abategetsi bashya muri guverinoma. Hari intambwe igenda iterwa ishimishije, ngira ngo mu bihe biri imbere umubano uraza kugenda urushaho kuba mwiza n'abarundi n'abanyarwanda babana uko bikwiriye, uko byari bisanzwe n'ubundi. Iri ni ijambo ryongeye kurema agatima abaturarwanda batari bake cyane abaturiye imipaka ibahuza n'u Burundi. Aho Ijwi ry'Amerika yageze ni mu murenge wa Kamabuye mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Aha hari umupaka muto wa Munzenze abaturage b'ibihugu byombi bakoreshaga nk'inzira y'ubusamu. Uhana imbibe na komine Busoni mu ntara ya Kirundo mu Burundi. Ku ruhande rw'u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ubwo yakiraga Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Bwana Edouard Ngirente mu mwaka wa 2021 Burundi bwizihiza umunsi w'ubwigenge ku nshuro 59, ubwo bwitabiriye yabubonye nk'intambwe idasanzwe. Hariho igitabo twari tumaze imyaka twandika, Burundi n'u Rwanda, turizeye yuko ubu tugira tugisome kugira ngo dutangure igice gishasha. Turizeye yuko rero ibya kera turiko turabisozera, ibishasha bigira bishike. Nibutse ko intandara ari imvo za politiki zakomotse ku yindi manda ya nyakwigendera Petero Nkurunziza wategekaga Burundi mu mwaka wa 2015. Uburundi bwashinje u Rwanda mu buryo butaziguye n'ubuziguye gushyigikira bashatse guhirika ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Ibirego u Rwanda rwamaganiye kure. Ikiriho ku bihugu byombi rubanda ntirubura gukomeza guhanga amaso ku mipaka yaruhuzagana cyane ko rwamye rusangira kabisi nagahiye. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika ku Munzenze ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Abanyagihugu b'Abarundi baba mu nkambi y'abahungutse n'abateshejwe ibyabo baba ahitwa Gateri muri komine ya Buganda intara ya Cibitoke baravuga ko babayeho mu bukene bwinshi. Biremezwa na burugumesitiri wa komine Buganda. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana. Ikambi ya Gateri iriho ku birometero 3 uvuye ku mugwa mukuru wa komine Buganda. Yubatswe mu mwaka wa 2006 ikaba ibamwe abanyagihugu baba 2000 bagizwe n'abahungutse bava mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo be n'abateshejwe izabo nk'uko Nkurunziza Eric Karongo iyo kambi yabibwiye iradiyo Ijwi ry'Amerika. Ababa muri iyo kambi bamenyesha ko babayeho mu bukene bukomeye cyane kandi bamwe muri bo bagifise ingufu zo gukora ariko bakabura icyo bakora. Bamenyesha ko bafise agahinda kenshi ko kuba mu gihugu cyabo bakahaba nk'impunzi.
aha tuvuye guca ingero ku bafise aho barima twe ntaho dufise turima muri iyi site ya Gatera vyifashe nabi abantu tubayeho dusega si abana si abakuze bagenda barasega kubera benshi babura aho barima kuko iyo twari dufise aho turima tuba turima tukaronka ivyo dufungura uko tubayeho si ukundi nuko nyene tubayeho duhangayitse ntacyo dufise twikorako sagatongo twaronse sakavi dufise kugira turonke utwo turya tugenda guca ingero iyo umubafise amatongo ndi umuntu nyene wo ngaho wa ntaho nikora ntaho nirengeza twebwe turaho mu mahangari twarabuze icyo twubakira abandi bararose amazu natwe tuguma dusembera none bariko barahungura abantu baca badukura mu mazu natwe ataho tuyibuze urumva duca twangara twebwe tubayeho duca ingero abandi nabo bakagenda gusega abadashoboye nabo bakaguma ngaho nyene inzara ikabica bavuye gusega bakabaha ivyo abanyagihugu baba mu ikambi ya Gatera bavuga biremezwa na Nkurunziza Erika yirongoye amenyesha ko bagerageza kubavugira ariko ibibazo bidashoka bitora umuti ikintu cya mbere cyo dusaba urabona mu bintu byo abantu bari ngaha abantu batagira aho barima icyo ni ikintu cya mbere cose cya kabiri twari twasabye yuko bo bafasha mu migambi mito yo kwama biteza imbere bahagarika ukuntu nko guza baragenda gusegereza kugira abanyagihugu bave mu ngorane barimwo hari ibintu vyinshi basaba leta kandi bakemeza ko bibonetse nabo boronka ubuzima bwiza nk'abandi banyagihugu ba Uganda bosaba leta yuko yodufasha aho turima tukaza turonka natwe ibyo turya tukaza tureka kuza tugenda dusega abandi nabo hariho abashoboye kurima bakabura aho barima bari bafise amaboko yo kurima Acha ko leta yodufasha ikatuzanira ibifungurwa kuko n'abana ku mashuri hari abana bagenda ku mashuri batagira maniforme haguma babirukana benshi bakabura ibikoresho bakoresha kandi uraza umwana yaraye inzara ntaja kwishura nuko yomfasha ikandonsa aho kurima turafise n'abana bafise ubwenge bakwiye kwiga mugabo ivyo bikoresho kandi bikatugora Mustanteri wa komine Uganda Pamphile Hakizimana avuga ko ibibazo biri muri iyo kamba bizi amenyesha ko abo banyagihugu komini bafasha ifatiye ku bushobozi bwayo site Gatera ni site imaze imyaka itari mike urazi ko hasanzwe hariyo ibibazo by'inzara hariyo ibibazo by'abana tuguma duhimiriza ko bashira ku mashuri ariko ntabwo turashika ku rugero twifuza muri administration dusanzwe tuzi rero cyane ikibazo c'inzara ko kiriyo kuko hari nabo dusanzwe dufasha kabiri mu ndwi ngaha kuri komine benshi bava muri irya site nyene ya Gatera tubahereza ivyo bafungura canke tukabahereza udufaranga dukenya kabiri ku ndwi kugira ngo baje kugura utwo bofungura abo tubona nyene ko atamagara bafise yo guca ingero canke yo gukora uwo muyobozi wa komine Uganda amenyesha ko naho rimwe na rimwe bafasha abo banyagihugu ubu bari mu isekeza ryo kubigisha gukura amaboko mu mpuzu ntibame bategereje imfashanyo turiko turabahimiriza kugira ngo bige kubaho nk'abandi bene gihugu babeshejweho n'amaboko yabo batarindira ngo bazobaho ari uko barinze gufashwa kuko biragaragara ko benshi muri bo baguma barindiriye imfashanyo ivyo vyiyumviro rero nivyo tugiye kubahimiriza tubakuremwo bumve ko ari abene gihugu nk'abandi bene gihugu iyo bakeneye gufungura bategerezwa gukora bagakura amaboko mu mpuzu bakarungika abana babo ku mashure bakarima nk'abandi bene gihugu abadafise imirima bagaca ingero nk'abandi bene gihugu basanzwe batari mu masite baca ingero kugira ngo babandanye babaho nk'abandi bene gihugu muri rusange komine Uganda ifise abanyagihugu 92,994 nk'uko rusansuma y'abanyagihugu yabaye mu Burundi mu mwaka 2015 yavyerekanye niyo komine ifise abanyagihugu bake mu makomine 6 agize intara ya Cibitoke Desire Atungimana Kigali Ijwi ry'Amerika aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro wamfashije kubagezaho mbashimwe mwese kuba mukurikira radio Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi dore umugani w'uyu munsi ushyira umuja mu kigega akakwimira umwana ihundo